Wangifonela ngomdividiyo dalini umuqamba mangokujoke mina ngifuna ukubona umuqamba mangokujoke dali yenjalo ngalesikhathi yenjalo ngaleli Wenkabi yami cha ingomeni lapha bengiyenzile ingoma yayodwa kodwa bengithi ngihleli singile ngenxa yalesifo kase ngidlala leliqola ke lomthandeni ngoba wena umfowethu futhi akuchazele kathi leliqola futhi ngase ngicula nalo la kwi-CD la izwe mnandi ingoma ngoba bengifeature lona ngafeature noFace ngazi ke mfowethu noma uthatha isinqumo esihle lapho leliqola ke mfowethu lithe liyayijabulela kakhulu ingoma lizwe mnandi jabulela nokuhlangana nathi manje ke lapho ke laselicela ukuthi belicela lengoma siyiguqule ivele ibe inhlanganisela njengoba babenzile noAli nomjikjela ingabisaba ubobo lengoma igama ke kodwa usazoza nalo la estudio uzoba umuntu ongikhokhelayo noma indleko lezi sengiyiwestile zalengoma yodwa ayikhokhele bese jika lapho ke senza ne-DVD yayo lengoma ngakubuka ke mina mfowethu khona kuwumqondo omuhle ngoba phela basifica lapha emculweni nje sibadala ngokweminyaka kodwa ngokwedumo nangokwabantu sebethe ukusedlula impela nje kakhulu ezithwalo zabo ke mfowethu njengoba wazi nje ase ngithi ke cha hayi angikhulule nje inhliziyo kwenzeka kodwa ngoba ungakwethu nje ngikubikela into efana naleyo ukuthi ngeke qhamuke ubobo lesingile yodwa izoqhamuka nje ithe ukuthi ibizwa ngelinye igama kodwa nje ke elizobe lihlanisa sobathathu nalamadod